Okay, di nga gagundaway intayon denggen ti pa nakaibasa ti napadayawan nga surat sa gudayan nga rod ti surat ni Francis Anapauluan. 5,000 pesos per month. Dear cousin, sagbay man ngayon binsa-binsahan ti pakasalita kasin yung kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo di Anemars Studio. Tapos tamiten ti si Bubukel Anemars Studio family. Kasabay kablaawak ni Manong Nemi nga idol na idol kon sipod idi rinugyak ti agdingeg kadigiti drama yo iti Facebook. Addan 8 atawen nga agdenden na kami ken ni Marie nga asawa kasinyong ket addaan kami iti duwa nga anak isu da JR ken ni Maymay. Nga idi umuna nga 4 atawen ket nagden na kami ijay family house me. Angem idi nagasawa mo ten dati duwa nga kakabsat ko. Napan kami mo ten nakipagnaed iti family house da Marie iti lasod iti nasurok 3 atawen. Awan matidimdimteng anak na nga parikot mi nga agasawa kasinyong kanayon matlata nga nabara tilangen-langen mi nga agasawa kanayon latamat nga iserbian nak ni Marie sakbaya ka mapa nagtrabaho ket no sumang petak pagserbian nak manen oray no amok agmalmalem nga agaw awir ka digiti anak mi. Siguro, nga puta adda dagiti kabalay mi, dagiti ididamo, dagiti naganak kanya, ken kakabsat ko nga makatulong ken ko ana nga mga awir ka dagiti anak mi. Tas tamoten idi nakipagnaed kami iti pamilya na ket addamet ti naganak ken ko ana ken dagiti kakabsat na nga makatulong met. Ngem gapu takabaelakon nga makisina kadagiti naganak kada kami wenno iti pamilya mi kasinyong tati ko makayat mi met ket maadaan kami iti bukod mi nga pagyanan pagnaedan nga dagta kami laeng. Tati kayat ko ti arapaap ko maadaan kami to iti bukod a balay. Ket tapno no mairwam kamton masapol nga rogyan min ti makisina iso nga agabang kami. Tapno ti kasta ket masursuro mi nga agasawa ti mangisakad ti panagbiag ti pamilya mi nga oray no awan ti kabadangan mi nga oray no saan kami nga makipagnanaed kadagiti naganak kada kami wenno pamilya mi. Imanugot met ti asawak idi nga naamiris na met nga pagsayaatan met ti pamilya mi. Ngem amok nga medyo maikawa isuna. Ta isuna ngamin ket mahilig nga rumwar nga makikarkaruba, makigaygayem kadagiti karuba, kadagiti kabagyan, mahilig isuna makisarsarita. Tano saan no awang kasarsarita na iti balay mi no dalakit digiti dalakit di mangkita kadagiti anak mi pasaray rumwar mapan iti store makasarsarita kadagiti pada na nga awan ti ubrana. Aging nga medyo nadlaw ko nga mabaybayan na digiti anak mi, mabaybayan na ti trabaho iti unig ti balay tunggal rumwar isuna nga mapan makimarmarites kunak manlatan kasinyong. Wen kasinyong daytat kang runaan na rason no ape kayat kunti makisina kadagiti naganak kini Marie. Daytat kang runaan nga rason no ape nga kayat ko nga ti agnaed kami nga dagda kami laeng. Dayta ada bukod mi nga balay, bukod mi nga pagtaingan wenno pagyanan nga awan iti sa bali nga tao nga karenden nami. Tabareng no makasursuro ti asawak ngagtalin na idla iti balay nga ipamaysana ti trabaho iti balay ti mangaywan kadigiti anak mi ket siya ipamaysak mo ti panagtrabaho akas
foreman ken kontraktor iti construction. Gaputa, adamad dati bukod ko nga awat nga project kasi nyong kadakil mo tikit kita saan nga kas idi gagangayak laeng o construction worker wenno skilled worker. Sa anak laeng nga sweldo ti inaldaw. No di ket mangun kontrata ak pa yun nga siyak ti agpaspasweldo kadagiti trabahador. Ayat ko lang nga saan nga agbalin nga maritas ti asawak nga saan na nga mabaybayan ti pamilyami. Bimukod kami, nakisina kami. Ngemjak ni namnama kasinyong nga adda ti madi nga epekto na daytoy iti asawak. Tagpaiso nga nagtalinaed iti balay ti asawak ket impamaysan at trabaho iti balay ken iti panagaw awir na ti anak mi. Ngem tunggal sumangpetak madlaw kulat ti dakkel nga nagbaliwan ti asawak kasinyong. Adakon bakit? Ni, nakawarwara mo dito sa alas. Ket aramid dagita anak mo dayta ay na masuro na kadakwada. Numanan nagdalusak, numanan agurnusak kadagita warada. Akit makalikudak na sang kabasit. Agsubliak. Nakawarwara man dito sa alas. Kumaman na mo agipak ni kadagita ay ayam da dagita warada. Ang saan siyak tumutlaang siyak tumanan ti mga ornos mga ay mangipak ni kadagito. Diyos ko ayam. Sana balen siya kung tulungan kan. Ay na Diyos ko. Basta madama ti lutok itay sakit agap apad ang adwa da JR kini Maymay. Kat awam man ti maaramidak. Asin nung ti mga nawa kadakwada nung di siyak badlaang tawam man ti sa bali nga kabadangak ditoy. Di naksat pwede luto kon Tanabay-bay ang ngarod. Diyos ko, ay, paunay mo tikas yung abiyagin, aya. Gagangay laang dayta, Gagangay laang nga, agapa di kita ubing, nukas na nga. Bukat, konsiderasyon ko mamit laang, Francis. Makita na nga aglutluto, sa tayra natin agap-apa. Oh, alangan man yung kadyak anawain nida, nung ngarod, agpin na tayo nga kabsat. Alaman? Nastunan. Ay, Diyos ko, aya, basta naglablabaak na nagbibigat. Panaban-banugak sa pelakastoy. Nawan pulos man lati makasarsarita. Ket. Kasaritam di kita anak ta. Kung saan nagbuya ka, nag-cellphone ka, tawagam na kita gagayam mo. Sa balilaing, Francis, sa balilaing no, dati kasarsarita ka talaga. Tadi mo laamot banog ko, mat. Asanak nga nairuam kastoy. Nasisyak laeng. Nairuamak nga datatang dananang dagiti kakabsat ko. Ngano kayat ko trumwar may batik dagiti anak ta kadakwada. Nga saan lang nga sisyak ti agtrabaho ti agdalos iti balay agluto. Saan lang nga sisyak ti agisagana ka dagiti kasapulan. Iti balay wenno saan ti agdalos iti arubayan. Alustunan. Alam mo katiman? Diyos ko yan. Kasano kami nga maawatam kat di mo magpakit-kita no kasano trigat ko diti balay. Di mo amulo ka sa panagan anos ko no kas nga agluko-luko di kita anak ta. Ibag pa idea at dadananan kin tatang. Uri idagyan tayo di balayo. Nalag anti biyag ko. Saan nga kas ita? Manubulan pa'y laeng. Anusam laeng, may ruwam kan tumid laeng. Ay, nandiyak ka mo, no may ruwamak to, no maanusak pa'y. Agbagtinak sa mo ten, Francis. Diyak kaya tikas to. Diyak na iruam. Saan na bale? Ingka ginanan. Kasi akong ti makamong agurnos ka digiti wara digiti ubing. Kinuan yaman ti saan mo pinga nalpas nga trabaho ta. Siya akong ti makamo. Itong ka hanggang pagpatinggan na tikas to eh. Aging nga agbagtitak? Ha? Kanon, kasanungaro din no santo bulos agnakam na kita anak ta. Taditan to bulos makatulong kanya, kimbas nga makatulong na magnayon da pa iti sakit ti ulok. Nakastamon ka nakalukloko da, nakawarwarada. Alastunan, bamda agasak to deta. Detaban-bandog mo manamdama. Ay, awanak iti mod. Anya? Unay gamot tan.
Sipod idinagyan tayo dito eh. Awan pa'y pulos ti gundawi nga nakapagpapas ta itiragsag. Nakapaglin na ilo ta. Kasano nga makinlin na ilo aking kaalaman? Idin to nga kastoy mat. Gaape nga rod idi. Idi adatay pa lang kadatatang kinanang mo. Oh, tunggal awising ka, umanugot ka. Idi ata sa anak mat nga may stress, idi ka na mabanbanog. Idi, ta sa anak mat nga kaslag mauyong, agmalmalim nga agproblema. Kadagiti, wala di kita anak ta. Anya? Wala nga, saan nga itiag na nayon, kat makidindin natalat ta kadatatang kinanang mo, weno kadatatang kinanang ko. At nabukod ta nga pamilyan, Mari. Masapul nga, nga sursuruin ta, nga agbiag nga datayo. Alala na. Nawan ka itimod. Saan kan nga pilitin? Ala, ikangarot aginanan. Siyakti makamo dito yan. Unay matan. Amok nga pagsayaatan mi dito panakisina mi. Panagbukod mi. Tapno makasursuro kami nga dawa kuma. Nga agtinulong kami nga mangisakad ti panagbiag digiti anak mi. No kabailan digiti daduma, api ka din nga ti mi kabailan. Araramidig mo ti amin nga pagrebengak. Agtrabaho agmat. Amin mo't nga masapulak itid ko kinkwana. Akin man niya ti kurang. Anya ka di ti kurang. Anya ka di ti kasapulan nga aramidig tapno no. Saan nga kanayon nga kasta ti asawa? Nga minalimot lang nga tunggal sumangpetak kat kanayon nga agpupungtot. Kanayon nga pagipapasanak ti pungtot na. Kanayon nga mapanbanog, mais stress ka no nga agmalmalam. Kat tunggal awisik nga aglin na ilo kami. Kanayon lang nga agkadkad. Ay, una yun na yan. Oh, Porman. Madiban ti mood mo na. Itatay pala yung nga sipsiputan ka. Nakamisuot ka man na yun. Ha? Tilad na nga madmadlaw mo, si kaparing Nico. Talaga mo, nakakadkadlaw, Porman. Ha? Siguro akit, nagipapasan na ka man ti pungtot ni bagat mo di kalmanan. Kasta ka na yun kung ti sistorya yung ganyak. Nangruna no, agsisyat ta. Nga no, makainom kan kat ibagamat ti problema mo ni ti balayaw. Ay paring Nico, trabaho tayo din. Matama pala trabaho. Ay na. No, dati problema, Porman. Mabaling ka ba't nga gibaga kanyak? Nabayagtan nga gamang mo, nabayagtan nga gayam. Apay, kaslag babawi kan samot. Nga nang ibukod, dagiti anti pamilyam. Saan ka matakas ta idi agiyan kay palang kadigiti katugangam? Ha? Idi agyan kay pala iti katugangam, kanayon nga nakaisim ka. Kanayon nga hanggang nga problemado, ati naragsak ka. Tila ibagbagamot parang Nico. Agpaisumat. Amon Francis, pare, madlaw ko day taga po ta. Kailaat nga nagbaliw ka, sipod idi nakisina kayon, iti asawam. Ha? Kin may istorya mo't kanyak. Oh, nga bayat iti kaadayo, iti pagabangan nyo abalay, awang pa'y tinapasamak ka na kayo. Takanayon mo't nga agpupungtot, kanayon mo't nga mabanbanog ti asawam. Wen nga rod parang Nico. Oh, gusto ti ko na. Nadlaw kong orday ta. Kailaat nga nagbaliw ni Marie, sipod di nakisina kami. Katapi namin nga nakisina kay Pailang. Oh, isupay data pagabang yo iti balay. Jack nga rod kahit nga itag na nayon ka. Magnam na makamlatan nga at dadagiti katugangak nga agay aywan ka digiti antak yaw.
Sa baling amin tinadlaw ko pare. Gapo amin ta dagiti naganak ni Marie. Nawaya mo latan nga rumwar-rumwar nga mapan makichismis kadagiti karuba. Ket ti kaamak ko launay ket mabaybayan na dagiti anak mi. Ti kayat ko kuma agtalin na idla iti balay. Tay pamaysa na dagiti anak mi. Pamaysa na ti trabaho ti balay. Kas tama mo ti agasawa tinulong. Saan nga diti kas lang agbibiyag mo nga awan asawa na, nga awan anak na. Ta may istorya mo't kanyak dagiti katungangak. Nga nasapa ka no pay laing iti bigat. Halos kataltalaw ko lang nga mapanagtrabaho. Rumar ka no ni Marie nga mapan marmarites ka dagiti karuba. Hanggang kanumot nakatulungan iti trabaho iti unag ti balay. Baka mat masapul na lang mo ti kasarsarita pare. Iso siguro nga kasta ni Maring Marita, ta maikawa, ta awan ti kasasarita na. Awan ti kachismis na ko naman. Bueno, baka mabanbandog launay, ta saan nga niruam nga trabaho. Amo na trabaho. Naling pa agluto iso na. Na managdadalos mat. Iso na laing ta, diya ka mo. Ta kay kayat, adada nga kay kayat na ti mapan makichismis kada kita karuba. Iso nga kay kayat ko, nga makisina kamin. Tapos no, may maliklikan na, tikas na nga aramid na. Nadyak nga may pada isuna, kadigiti napeklan nga marites, nga ultimo pa nagdigos, di na pa'y maarami din. Alakit, bareng may ruwam tumula ni Maring Maria, paring Francis. Bareng nga, paring Nico. Talaw na iti daw dawat ko. Tadyak nga ti agdanayon. Kat nakasandal kami, iti pamilya na, weno iti pamilya. Masapul nga masursuro mi, nga agbyag, nga independente kami, nga dakda kami, nga awan iti pagkamangan mi. Nakapasyar ka man, Barok? Umayag lang umiliw kada kayo ananang. Ni tatang. Adaman iti karuban Napan man nakiinuman takasta ni tatang mo amumat nga kalpasan na nga gapot talong kamapan dumagas siya yan da angkel mo. Sana bali nanang. Baliwag tulatan ti umay ta. Adda kay mo nga pangibagak ti problema. Anya aya ti problema ang Barok. Sipo didi nakisina kami kini Marie. Kasla dadamot nga nagka-problema kami nanang. Anya? Kasaan ka di nga ko nam nga isot solusyon ti problema dayta. Ti problema ide kasla mabaybayan ni Marie dagiti anak yo ta damot da abalayan nga pangibatyan na kadagita ubeng tunggal rumwar nga mapan makisarsarita makiistorya kadagita karuba. Unang inya dayok ni Marie iti lugar da. Tada digiti gagayim na kabagyan na digiti ikit na nga magustuhan na launin nga kain inistorya. Nakasapsapa. Kataltalaw ko lang, rumwar ka nun nga mapan makin inistorya. Katagmalmalim ka nun jay, makipangan ka nun pa sa jayon. Kahit mabaybayan na digiti anak yaw. Unang, saan nga gapot adda digiti katugangak nga mga iwan ka digiti anak mi, agad baybayan na idan. Digit ka amak ko, kung baka didan to amamon no sino ti inada. Saan mo't siguro ba raw? Adamot na kang dagita anak mo. Nang rona ka na asidig mo dagiti abalayan ka dagiti apo ka. O remat kada kami. Saan damot siguro ang malipatan ti inada? Saan nga dahi tatiket ko asaw nanang? Diyan kaya nga mabaybayaan ni Marie ti responsibilidad ng kadigiti anak mi. Iso nga nakisina kayo. Alakit mayatak mo dahi tangay naramid mo anak ko. Taday tatirumbang. Saan nga itiag na nayon kat nakadepende kayo. Iti sa bali nga tao. Dagiti nagandak ka na kayo. Dahi tangor ti imbagak kini Marie nanang. Imanugot mo ti suna. Ang imaapikas na kanayon lang agpupungtot. Kanayon na nga ireklamo kanyak. Ti panog na nga agmalmalam. Kat uri mo ti siyak mapanpanugag mo nanang. Tas siyak nga rin may tagtabtrabaho para kada kami. Siyak mo ti mangi provide ti kasapulan mi. Alaka,
Ag tinulong kayo anak ko. Kasta nga rod ti kayat ko nanang. Angin kanayon mo't nga agreklamo. Maikawala siguro Maikawa siguro taawanin ti kasarsarita na. Taka, kilaat mo't nga nagkisina kayon. Kat nairuam ko nam nga makisarsarita ka dagiti karuba. Siguro ang iso ti rason na. Kat anya nga rod nang. Agsubli kami iti balay dagiti katuganga. Madi anang, narugyan min iti bimukod ti nakisina. Ituloy-tuloy min dapat. Ituloy-tuloy yun anak ko. Ang kasaritam ti asawam. Tano maboring when awan ti kasarsarita na. Ti makisarita iti karuba. Dinangarod mat kayat nanang ti makisarita ti karkaruba ta. Hanamot kano amam mo ida. Ay na, tarigat na. Alakit tila maibaga anak ko. Ti kasasayaatan nga aramidaw. Agsarita kayo, kasaritam ni Mare. Kat damagam amis mo kinkwana no anya ti pagparparikutan na. No anya ti kasapulan na, no anyat masapul na. Tapno ti kastakat lumag-antirik na. Tapno saanan nga agpupungto ta kanayon nga kunam. Dahita ti kasasayaatan nga aramidaw baraw. Agsarita kayo. Tapno maamuan yaw no anya ti problema ti tunggal maysa. Kat amu yung ba't nga solusyonan. Sa bagay, gusto kayo nanang. Saan ko ngamin nga dinamagpeking kwa na ket? No anya ti problema na, no anya kasapulan na. Tapno saan nga mabanbanog ken may si stress. Sige nanang. Agyaman itising asing yo. Alagan anat ka baraw. Pakamusta am tundig iti apu ka. Tang. JR. Aping kanayin kailang agapapang kininanang. Wan nga rin tatang. Si Kamaymay Pag kunam nga agapapa kami kininanang mo. Piso met. Ang akasla iti agyantayan kadalulo kay lola, tatang. Hindi ko agad lang kayo matagap-apa. Untang, italaang mat nga agyantay dito sa bali, dito baro nga balay tayo. Isulayang mat ti panagap-apa yung kininanang. Kastaya? Untang. Kung amin, siguro, kanayin nga mabanbandog ni nanang yo, tada kayo nga dwa, kanayin kayo nga giwarwara kada kitay ayam yo, kandi kita gamit yung di eskwela yo. Kadi. Wen, isuti ka na yung ibagbaga ni nanang yo anyak. Iso nga manipo dita, sorsorwen yun, nga ornosen di kiti gamit yo. Hanyo nga panpanawan nga nakawara, nang ruwan na kiti ayam yo. Ket, kutatang malipatak namin nukwa. Kaya laglagipin nyo asaan yung aliblipatan. O kaya tyo kadi nga kanayin nga agpupungtot ni mama yo, ni nanang yo. Kat kanayin naknaapaan. Saan tang? Kit no kasta agad agtakam kayo. Tulungan nyo mo't ni nanang yung agdalos, agurnos ka digiti tagiwara. No kaya yung mo't nga ti aginnawan, tumulong kayo mo't nga aginnaw. Sika JR, sika nga inauna. Sosaro mo't yung aginnaw. Kasi nagat nakatatumit no kati homework ko tatang. Oray siyak tang. Kit no, malpasyon agad, tulungan nyo ni nanang yo. Ang imapi ngamin tang. Itatagat ka na yun kay agapa kin nanang. Iti adatay ang dalulo kay lola, hanmat. Kanayin kamat agiwara iti. Ngim adamin dalulo kay lola nga. Agornos ka dagiti warami. Wentang, yung pakitsay tanda ni lolo kay lola. Saan nga gaputada ni lolo ken lola yung agornos ka digiti warayo idi. Kat di ornosen digiti warayon. Sa bali itan, anak ko. Itan, dadatay lang dito yan. Iso nga mabanbanog ni nanang yun, ta iso ka amin ti agtrabaho, iso amin ti agornos ka digiti warayo. Santo pel aglaba, agluto, agdalos dita arubayan, aginnaw. Di mabanbanog isunan. Iso nga no sumangputak, apaan nak. Tadi namot kayat nga da kayo ti ungtan na, da kayo't apaan na. Ay, kastaya tatang. Kastaya tatang, surya tatang.
Da kami gayam tigapunan no apeng apapain na kaninanang. Iso ngagsingsingpit kayo anak ko. Sa bagay, magitak ni nanang mabanbanog, tatang. Sana bale. Kasaritak to ni nanang yo. Tamuwek to no, anya ti kasapulan na. Tapno ti kasta. Santon nga mapanbanog, santon nga agpupungtot. Kat saan to nga apainan. Ngim masapul nga da kayo, manipod ita, sursuruin yon ti agurnos kadagiti warayo. Kano kaya yon, tumulong kay mat, iti trabaho ti balay, anak ko. Untang. Ala, ilipas yung uro din ti mangan. Ta, iurnosin nyo to digiti nanganan nyo. Untang. Mabalin ka ding agsarita ta, Mari. Tsak pagi di malagipin, no kano day din naudi nga panagsarita ta. Nasaan ka nga agpupungtot? Nasaan nga papaan? Nasaan nga kanahin nga ireklamom kanyak ti bandog mo? Kat kasano kami nga saan nakagreklamo king ka? Kutagpay sumat nga mabanbanogak. Amom la kumaan mo, anyat jarko diti balay. No pumanaw kan, diretso na, trabaho. Awan na po si sarsardin ko. Nagrunan no, dati kita anak ta. Wen, maawatag day ta. Kasmut kanya. Diretso mo ti trabaho. Yung saan nagpulos nga reklamo. Uri no, ag-overtime, agpa-overtime ak. Ag-overtime akmat. Saan nakagreklamo? Taamok nga isot pagrebeng hak. Kahit, gapo tayo sumati pagrebeng hak. Ti makamon iti trabaho, ti ulik ti balay. Trabaho, ti mangaywan ka di kita anak ta. Awang kadit karapatak nagreklamo, Francis? Kasta kadit tikait mo asawan? Saan nga kasta tikait ko asawan? Angim saan ko mga itikasta nga wagas. Ala, nagreklamo ka, mawatak. Angim saan ko mga dati kanayan nga apaan. Nga, nalipatan pa yun. Kasla nalipatan pa yun nga asawa na. Anya? Nga tunggal, no tunggal panggapit nga, makilin na ilukin ka, tap no baring no maikat de tabanog mo, maikat ti stress mo, baring no mailiwliwag ti amin kunak. Angim saan? Takanayon kamot nga agkad-kad. Iso nga tsak mo no, anya taramidik, Mari. Iso nga kahit ka nga sarita. Anya ka diti masapul mo. Anya ka diti masapul nga aramidik. Tapno saan agtultuloy nga kasto eh. Tadyak kayo nga kanayon nga kasto ita. Ang mga no isundot pa kadadailan ti langin-langin ta. Ang mga no isundot pa kadadailan ti binangon ta nga pamilya. Masapul ko? Anya ti masapul ko kunan? Wen, ibagam kanyak. Kayat ko nga ibagam kanyak no anyat masapul mo. Tabarin no kabailak nga itidking ka. No anyat masapul mo, tapno no, saan ka nga kanayon nga agreklamo nga, mabanbanog ka nga, may stress ka. Tapno saan nakban nga kanayon nga apain tunggal sumang petak. Tapno baring malagip mo manin ti mangisirbi kanyak, akas asawam. Saan nga kasla idin? Maidasaranak idi ti kanak. Idi sa bali idi. Idi agyanta ka datatang kinanang. Kat apay anya kumaduma na ita. Hanak ka din kabailan nga idasaran ti kanak tunggal sumang petak. Nabanbanuga nga rod. Isungor nga anya ti kasapulam. Ibagam kanyak, Mari. Ibagam no anyat masapul mo. Tabaring no maipaikukin ka. Tabaring no isot solusyon niti problema. Ibagam kanyak. Baka dimtumad lang maipaikanyak. Anya? Baka dimtumad lang maitid kanyak. Baka dimtumad lang kabailan. Ibagam nga rod, tabaring no kabailak. At least ibagam kanyak, tabno amok. Anya? Saan? Anusak laengan. Saan nga rod nga mabaling ang anusam? An anusam na talakas ta? Kasanong ordo no di mo ton maanusan. Kasanong ordo no mapunwang kanton. Nga di mo to amon no anya ti aramidem biglan no natang ibagam kanyak na umakan. Nga di mo kayaten. Nga makisinakan. Diyak kahit nga dumting ti panahon nga mapasamak day nga banag, Mari. Isong harod nga ibagam kanyak no anat masapul mo. Tabaring no, kayak nga itidking ka.
Amom na nagkasapulak, Francis. Saan ko nga amoy sa nga damdamagig kang ga? Ibagam kanyak, Marie. Ibagam kanyak. Masapol ko ti katulong. Ha? Masapol ko ti katulong ko tapno saan lang nga sisak nagtrabaho dito eh. Masakbol ko ti katulong. Nga kaduha nga agaw-awir ka di kita nagtanga. Agurnos ka di kita warada. Masapol ko ti katulong ko nga aglaba, agdalos, agluto, aginaw. Kinaamin-amin nga trabaho. Katulong? Wen. Masapol ko ti kadkaduha. Ti babaunin. Kamailam ka di? Ha, Francis? Agpaiso nga, may sakon nga porman, kan, nudad dumagat, mangon kontrata akin. Oh, patsik nga jak pa'y kabailan ti, mangala iti katulong. Amumat nga, agab-abang ta dito balay nga pagiyanan tayo. Oh, kitam? Oh, di ba yung bagak nga saan mong kabailan? Ay, saan mo kumala nga dinamdamagan no amom nga dimtumad na maipaay, dimtumad na maitid? Tapi nang namnaman naklaeng. Talaga ka di nga isut masapul mo. Talaga ka di nga isut eh. Kang runaan nga kasapulang. Juan Francis, masapul ko't katulong, masapul ko't kadkadwa dito yung balay. Tapno adda kadwak, adda ka badalak iti amin nga trabaho. Tapno saan ka mabanbanog, saan ka mas stress, tapno saan ka agpupungtot, tapno saan ka papain. Tunggal sumang petak. Saan ka nga agreklamot bandog mo? Tabaring no, mapagserbian nakton, akas asawam? No, adda katulong mo, iti amin? Wan, dahil tati ibagbagaking ka. Talo, adala ko makatulunghak. Hanak ko mga kastoy. May dasaran ka kumamot ti kanam. No kamamot, adda katulungak. Saan kumamot nga agpupungtot, no sumangpet ka. Nga ibagam nga anak ka, tuwara di kiti ubing. Taadda nga ron ti katulungak. Ay, na Diyos ko, ayan, makitam lang ko, ma. Nagdakkel tinagbaliwan, di ba, Gek Francis? Ah, di ba? Kaputa babanbanugak. Sige. No, dahil nga talagat kasapulan. E karigatak nga ited. No, masapol nga. Bumiro kak iti sabali pa nga panggadak. Tapno ka ba ilak nga, agpasweldo iti katulong nga, kaduam di balay. Aramidek, Marie. Sabi ko ma, tanad danton katulong. Agsubliti, sigud nga langin ta. Baring no, agsubliti sigud nga raramidin ta nga, aglinlin na ilo ta. Kabaring taday tamot ti kasapulak nga talaga. Namnamaem, ngano sa anak nga mabanog, sa anak nga maestres, sa anak matakastoy. Amumat, dahita. Sa anak nga kastoy, idi agyayan ti kadananan ng kantatang. Francis, amum dahita. Sige. Imbes nga agsubli tayo kadatatang nanang mo. Ikarigatak ti mga ala itikad kadwa tayo. Ikarigatak ti agpasweldo iti binulan. Tapno lada katulungam dito balay. Talaga? Wen. Talaga? Sure ka? Wen. Sige. Adang kasalitak nga umay to. Ha? Ada kasaritam ko lang? Wen. Ada na kasarita ko. Tagadyayan mi lang, kabagyan mi. Sino? Ni Manang Julie. Ni Manang Julie. Dete karubayo. Kabagyan mi. Saan ka di nga dete kanayin nga kasarsarita mapan mo dandanunin idijay? Wen, nga magsapsapol trabaho na. Kasano ka dit panagyan ano kadto eh? Umay ti masapa, santo agawid iti malam. Numalpas na laki ti trabaho na. Saan nga stay in? Saan? Stay out. Basta dala ka tulungak ti agbalmalum diti balay. Ket manong nga tati sweldo na. 5,000 ti imbagak ken kuana. Ha? Nakasarita mon? Nakasarita ko, hindi pa lang nakasarita.
Ket apeng or di mo imbagbaga kanya. Ket arorahik lang matanga damagim kanyak na masapol ko. Ngem sigurado ka kadi nga nagagat ni Manang Julie. Wen, nagagat isuna. I-recommend ko mauro no saan? Ngem sure ka nga makatulong king ka. Wen ko nagmat. Saan ka dito? Dakkel unay na ta 5,000? Saan na? Eksakto laang. Ket dakkel ti maitulong na ata. Maipamaysak di kita ubing no adda ti namnamaak nga agluto, aginaw, aglaba, agdalos. No kasta. No adda ni Mang Julie nga agtrabaho ti unik ti balay. Saan kanton nga nabannog nga masangpetak ti balay. Ketuan tala agaw awir ti ubrak no kwan. No kasta saan kanton nga agpupungtot no sumangpetak. Wen ket no mabisinak may dasaranak ton ti kanag. Wen no nabanugak nga nasimmang pet. Ket kasapulak ti masahe. Wen jak pinibaga. Wen masahing kanok kwa. Ket ti bigat. Ti dati nga aramidem nga itimplanak ti kape. Wen itimplaan kanton. Talaga? Uri subwang ka pa yun, Francis. Basta dalaki di katulungak dito balay. Ala, sige. Mayatak dita. Kat nung arod kas pagarigan ta ka mayat tiririk na hak. Mayat tibagik ta. Alam mo na ta na. Kahit ko nga makilin na ilokin ka. Kahit kuldingin ka. Wan, basta sa anak lakid di nga nabannog. Amumat. Kaya't kumadata, Francis. No kasta mailiw ka mo laang. Wan ayon ka sa nung aron. Kalanak mo mabannog. Iso nga jakpulos malaglagib deta nga banag. Tadadaman nga ti bannog ko, ti mapanpanunod ko. Kain mo sawan, makapaglin na ilotan ton, no adat ni Manang Julie nga kadkadwata. Wan ko nakmat. Nga no arakupeng ka, sa anak nga isikil. Wan. Nga no ibagak ngayong kagdigos, saan mo ipambar nga mapasma ka. Tapno nabagno ka mat nga kay Dr. Rabii. Win ko nakmat king ka. Kat no nabanglo ka ke talubusan nak nga agsisid Marino. Win ko nakmat. Talaga? Sige. Ibagam tong orkin Manang Julie. Ikarigatak nga agpasweldot 5,000 makabulan. 5,000 per month. Sana bale. Bato ke kon. Tapno mabatok kan tumet. Bakit? Nagsarita kay gayaman kini Marie Manang Julie. Ay, nagsarita kami. No kasta. Makamu kayon. Muyumot siguro ti araramidin yon. No anya ti baga na ni Marie. Awan ti problema. Siyak tupay. Ay na. Agam amo kami mitkin Marie. Di ka da kayon ton ni makamu nga aglaba, agdalos, agluto. Kumporme nga ibaon ka da kayo ni Marie. Dakam ti makaamon. Importante, inka agtrabahon ta. Adda dito yung kakadwa ni Marie. Kat no masapol na kayo nga mangawir ka di kiti ubing. Ay na, inka kindi agtrabahon, Francis. Inka, hanggang maladaw kan. Ading ko. Sige nga ron, Manang. Magyaman na ka. Babayaan nyo ta. Karigatag ti mangpasweldo ka da kayo ti 5,000 per month. Alaki, agyaman na ka. Tasyak tinalayo. Malag baring takil ti pagbaliwan ni Marie. Bayat ti kaadam dito, Manang Julie. Alakit ananusan na kami Awan ti problema, ading ko, alaing kakit din. Sige. Ay, natalgad tirik na kitan nga panawak ti asawak, kindigit idwang anak ko. Taadan ni Manang Julie, nga katulong me. Sana balin, uray no pasweldoak ti 5,000 per month. No lakid di agbalbaliw ni bakit kon. Agsubli ti sigod nga lin na ilo me. Excited ak into no agawidak. Baring no usto ti kunana.
Dakon bakit? Ni, nakawarwaramat dito sa alas. Unay mo tin. JR, Maymay! JR, Maymay! Tang! Tang! Paunay kay mo tin, JR, Maymay. Saan ka di nga nagsasarita tayon? Kinasarita kay nga duwan ngagkabsat. Tang! Tang! Di, kita nyo man di ka di warayo ni anak ko. Di ba kung nakada kayo nga tulungan nyo ni nanang nyo? Nga saan kay agiwarwara no? Agiwara kay man, urnusan nyo madlaeng numalpasan nyo. Nalawag mo deta nga, biling ko kada kayo anak ko. Sorry, Tang! Sorry, Tang! Unay mo tinaya. Baka nung makita nanang nyo di kitoy, kat siyak man ti pagipapasan nan. Ada kagaya man lakay. Bakit? Ala, JR, Maymay. Nang! Nang! Kung nakada kayo nga sumrik kayon kat sumangpot ni tatang nyo. Ay, Tang! Nang! Ang kami aramidan dito yung homework, min. Ala, sige anak ko. Kamusta ti trabaho mo lakay? Okay lang bakit? Nasangpetak karod nga nakawarwara ti balay kat. Ala, baba, amla tadi kita ubingan. Gagangay ti ubing ti kasta nga nawarada. Madamdama, orosek to. Sige. Kaya kata katikla ti badok. Siya akong ti mangikat. Alamang bakit? Ay, nagmayat ti kaste nga sumangpetak kat. Dati asawa ka mang serbi kanya. When, sa anak mo't nga nabanbanog. Gapo ka dita, adamot ni Manang Julie nga katulungam. Katuan alakay. Siya kon ti mangipan iti pagmurengan dati badog. Siya klatan. Sige. Sikat yung makaamulakay. Tayo nakarod idasar dati pangmalimamon. Sige. Bakit? Napnumot pala dati pagmurengan. Ha? Dati basket nga pagyanan di kiti mureng. Saan ka di nga nagpalabakin ni Manang Julie? Ay, kuha, saan ka nagpalabay itayon ta? Awan oras itayon. Gaputan nagdalos iso na iti balay. Wano arubayan. Wano nagluto. Saan siya tinagluto? Ay, sika. Siguro ka. Bikas na saan mo't nga nadalusan di balay, nakataptapok. Basta na balin, sa paig to ti agdalos into no bigat latan. Anya nga ruti nubra ni Manang Julie. Saan ka di nga, itangaal daw ti rugi na nagtrabaho dito eh? Wen, nagtrabaho mo't, kwa. Ito no bigat aklatag dalusan. Ag tinulong kam to kin Manang Julie. Sa sikat tinagluto. Tinulungan nakmat, isumat tinagimuri ka digiti, kwa. No saan nga naglaba isuna, saan nga nagdalos, saan mo't nga isot nagluto. Anya nga rin tinububra na nga agmalmalam ni Manang Julie. Basta. Ay, kamanganan. Tayo nakmat agdigusan. Sasagabay ka nga sumrak iji kwarto. Agdigos ka mo, tayo masahe ka. Ha? Masahe? Saan ka din nga masapol mo ti masahe? Kwa. Uray no awan ti masahen. No diretso, romansahe. Romansahe? Mamasahe ak tumatlata. Babae ni ti romansa. Iso nga romansahe. Ay, sige lakay. Alam, ingkakard manganan. Tirakit digos. Ay digos kan tumaten. Sakton to makaturog di kiti duwa nga anak ta. Ipakat kung tumaten adati, masapul mo nga, romansahe lakay. Sige nga rod, bakit? Apo, mayat ngagpaisaw nga dakatulong. Ay, kalahat nga nagbaliw ni Marie. Kalahat nga nagbaliw ni bakit ko. Ay, makapailiw matikas to nga. Makapaglin na ilo kami manan nga agasawa.
romansahe na dis. Yes! Oh, Francis. Oh, di ba? Mailiw ka launay. Kasanungot namin kanayan kang agkad-kad. Kanayan akman kami hindi nga mabanog kin ma-stress. Ang imita, saan ak pulos nga na-stress? Saan ko pulos nga nariktad banog ko? Kasano nga mabanog ka? Saan ka mag naglaba? Saan ka mag nagdalos? Nagluto ko lang, mat. Saan na bali? Ito no bigat agdalusak, aglabaag. Ni Manang Julie ko na ma. Isungod serbi na nga da katulong. Ta iso ti aglaba, iso ti agtrabaho. Tulungam lang Tapno di ka unay mabanog. Ta into no bigat. Tulo sumang putak. Maring no makapaglin na ilutan tumanan. Maring no makaramanak tumanan iti romansahe. Bakit? Sige lakay. Oh, gaputa rin romansahe na. Ituloy ko matimang romansahe king ka. Bakit? Ay, nagkalasin lakay. Aging nga makadano na iyan ta nagbaitan dagiti lupom. Ay, italaeng manin kat. At dansan makatawin, sipod din na udi nga bimato kakyan ta naunig nga karayan mo bakit? Kasanumat, gapot banbanog mo. Di kan makadigos na mapasmak ako na. Kasanungor nga batukak. Pasensya ka na lakay. Ang imita, itatada ka tulong tan. Mabalin na ko nga batok-batukin na rin abi. Ay, nagmayatin bakit? Alang aron, bumato ka karodan. Francis! Opo, nabanglungag pa isaw. Nabanglong, saan nga kaslide nagatlangaan. Kasla, tinalunguop itinabayag. Itagat kas na. Nakaprepres la unay. Nagbayat nga dilpa-dilpatan, bakit? Nagbayat na batuk-batukan. Oh, Francis! Francis! Alabay? Kayan pa'y. Kayak pa. Sige. Ala, makamuka. Yan tangay akin rabaw ka. Aguma ka. Tanalaing at nagkontrol ka no sikat akin rabaw. Siyak ti akin baba. Sige lakay. Pakapamitlog no kuwan. Tanakapamindwa akon. Sige. Aguma ka, mat. Aguma ka, bakit? Sige lakay. Alang arot. Yan tangay kayan pa'y. Agpamitlo ang pengaron. Nabayag day dinaudit lakay. Oo, sige. Sana balay, bakit? No ka na, yung laki di akastoy. Anusak ti agpasweldo 5,000 per month. Tapos ada katulong mo. Gyaman naklakay. Gyaman nak. Mapanan. Sige, mapamot ka niya akon. Agdantan bakit? Francis! Marie! Dakon bakit? Nakawarwara mo dito yung balay. JR! Maymay! Ay, ada kagaya man lakay. Hamo istorbon na giti duwan, gat ni. Sinapak na pinaturog ida. Amo kamala daw kay ta nagpa-overtime ka ko nam, nagpabuhos ka. Good. Nakadasaran dati ka nam. Madamdama, intanto nagdigos. Amumlatan romansahe na dislakay. Aya, kasta aya. Kasano ka, nakawarwaramat kami dito sa alas. Hindi kita ninan, hindi kita. Ay, nabaamon. Orno sa kinto no bigatan. Unay mo ten. Anyang rutin na aramid ni Manang Julie, no kasta nga. Amo madigita anak mo. Nagurnos itay angem, nagwarada manan.
Sige, mga anak karo din. Gara ka tanak laipan dati badok. Oh, Apay. sa nga bunton pa lang mo dati murang. Kunam nga, ipalabam kin manang Julie, digiti muring nga. Apay nga, ay, kwa, nalipatak ba't ngayon palaba itayan? Ta, sa pala matiin paubrak kin ni manang Julie. Anya nga rin paubram. Nakataptapok mo pala dito kusina. At damat pala di kita sapot lawa-lawa. Di ba ko laking ka nga padalusam to kin manang Julie? Alakit, saan kumot nga nalagipin lakay? Kahit mo saan nga si Marik ni manang Julie? Saan mamata na? Nasabat kumot ita. Ito yung mapana agubra kat sakto mat nga may sumrik dito eh. Wano nagawad kita di agos? Hangka di nga nagubra nga agmalmalem? Saan man? Anya nga ti inubra na bakit? Nagdalos ka di ti arubayan? Naman kita? Saan? Baam na tanin to nabigatan. Ha? Baam tayo bakak to into nabigat? Tadalusan nan to amin nga di mga ano. Kun tulungak to nga aglaba. Tulungak to nga gurnos. Kaki di mga nun. Ta, inaagdigusen. Taurahin ka di silid. Anya nga tinubra ni manang Julie. No nagmalmalam iso na dito yung nga nagubra. Anya nga tinubra na. Bakit? Unay mo nila kay. Baamon ay ito nabigat latan. Ito nabigat latan nga paubrak ka di kita. Anya nga tinubra na. Basta. Alam, makaamu ka. Inakarot manganan, mabisinak launay. Tadigos kanton taurahin ka di silid. Sige. Ay, unay mo ten. Kaslawa mo't nagbaliw. Kasla dapat nga rimbugit ti balay. Anya nga tinububranan ni manang Julie. Sa paik man ti agawi dita. Tas si imik man, no anya ipapaubra ni Marie ni manang Julie. Takanayon madlaangan man nga aldawan nga kasjay nga. Aw mo ti pagbaliwan dia balay. Nakawarawara, nakarugrugit. Ti arubayan, isula-isuman. Ti muring, manay-nayunan mo. Di mit makmaksayan. Anya nga rin ubrahin na. Anya nga rin serbi na nga sweldo ti 5,000 per month no aw mo't magkita nga araramidin na. Saan ko ngayon baga kinbakit nga gawid ak masapa. Kinasaritak di kiti tao kiti construction, di site. Kahit si imag man, paliiwag. Noan niya ti aramidin ni manang Julie. No api nga. Ita. Oh. At dadamot nga doon di paraangan. Gari ka. Inayadik ti umasidig. Sana kagpapakita. Tapos sandak nga. Madlaw. Ano yan? Araramidin ta. Agsarsarita daw. Nakatado nga wala dita arubayan. Nakatado nga bulong nga. Narigreg. Dita ko masagadan. Diyos ko, ay. Ano yan? Pagsasaritaan ta nga doa. Ay na, gusto di ko naman ang Julie. Mailiw ang kordiyo lugar tayo. Nakatado ti istorya tayo dyan. Kit, kumusta man? Kumusta ni kumadre? Ni Mona? Oh, naganak ka din? Ay, naganak ka? Oh, asinod karkarong pangaro dyan anak na. Dati asawa na mo, dati kabit na. Ay, kwa. Karupro pa madla, dati asawa na Kahit nasawin, dati asawa na mo akin anak, akin puto. Ay, damok mo na dati kumpadreda. Kasanumot kami, kasi lapad kami dati nga muna. Oh, bakit di ata karupro pa madla nila kayo na? Bakit di ata na madla kayo na takaputo? Apa, idag peso ka di nga nasagid dati kumpadreda. Ay na, knowing ni Mona, ang ama ng Julie. Talaga nga, saan nga dayo nga mapasamag dahi dyan? O, ikinagatil na't lalaki, dahi nga mo na, imposible nga, ay na, saan lang nga nila kayo na't manggargarokin ko na. Alak, paalit nung makaamiris nga isa, dingnan, Kat ni Manong Boy, kumusta man, insarding na taginuman.
Di na maasya ka, di kita putot na. Kaano lang, di na balo isuna. Imbes nga, inom, magtrabaho, tamna, da ipakanat, pamilya na. Ay na, kasi tamad ka talaga, di kita nga kakabagyan tayo, manang Julie. Pero nga, ay na, di ta amot ararami din ta biyandan. Perperjin dalag biyandan. Isupay, di tamad ti bagbagak kini boy. Ang mamamay, di tamad dumdumyan. At tamad nga anak, solusyon, ti problema na. Kumusta ka mo dito eh? Okay mo ten, nilakay mo. Bayad ti kaadag dito eh. Ay na, permi manang. Nagdakil din itulong yung kanya. Na permi nga mapagtitak ka talaga ang bauyong at nagbalbalim nga awa ka sa sarita na. Mamiss ko nga talaga titi makimarmari, tas kada kayo. Imbaglakid din at agdaka. Alawin, okay lang. Maguri ka. Nagkumamot ang dalos at apno saan nga dilaw nila kay mo. Mababla manang. Ang tungtong taratan. Sakto ang dalos. Kaya nakagluton at apno danto pang maluman yun. Saan manang? Sakto na tagluton. Gundawayan tang adaka dito. Ang chismis talatan, agmamitas na. Katitag ka sa pulak na talaga. Ay na, mapagtitak ka talaga, manang. Imbagtaadda ka dito eh. Nukasta. Inala na laeng ni Manang Julie tapno. Kamarites na. Imbes nga isot yung trabaho, kadagit trabaho't balay. Kuna na nga masapol na ti katulong. Ti amok agad tinagawatak. Katulong na nga agdalos, aginaw, aglaba, agluto. Ken amin-amin nga trabahon. Saan nga katulong nga? Pagsaritaan ti biyag ti sabali nga tattao. Katulong na nga agmarites. Saan ko nga ipatuloy ti agawid? Agsubliak lang ni di trabaho, ni di site. At least amok itan. Amok itan di mapaspasamak. No ape nga tunggal sumangpetak, ket kaslawan met ti ti agbaliw iti balay. No pa'y nagbaliw ti asawa. Tagayam day ti kasapulan na laeng. Kasapulan na laeng ti kamarites na. Kaapi pa laeng nga sweldo karo ti 5,000 binulan. Kanya nga tataramitek. Baka no salangadik ti asawa kit. Baka no apain nakmanan. Baka no awan tumanan ti romansahe. Mayat ba't dita, adda ka katungtungtong ti asawa. Ang mabaybayan naman ti trabaho ti balay. Nakarugurukit mo't. Di pa'y malabaanan, di kiti mo rin. Ngure ka man. Agsurat akman kin kasi yung. Tabaring no isuda ti makaitid ti balakad. Nagsurat ak nga rod ken kakasin yung tabaring no da kayo ti makaitid sungbat kadagiti saludsod iti panunot ko. Saan ka di nga dakkel unay di 5,000 nga isak sakripisyo nga paspasweldo iti katulong nga awam met ti ubraen na nga trabaho iti uneg ti balay. Agpaiso nga katulong ti asawa ni Manang Julie, katulong ng mangikat ti siguro dete liday, dete kaslang sla maboring ko bordam nga kunada, dete katulong na nga kes istorya na iti may panggap ti biag ti sabali nga tao. Katulong na nga makimarites. Apay kasi nyong saludsudek man. Kasla pan naka-therapy ka di deta, dete adda kasarsaritam ka marmarites mo. Tapno saan ka nga agbagtit, saan ka maboard, saan ka nga agmauyong. Tapno maikat ti stress mo, bannog mo nga agtrabaho. Alag peso no maminsan. Nadalos mo ti balay, nakalaba mo ta, ngem no da saludsudek digiti anak ko. No kasta, naglaba mo lang ni Auntie yung Julie. Saan mat nga ni Auntie Julie ti naglaba, tatang? Nimot nanang. Anya? Anya nga tinubra ni Auntie yung Julie? Kinasarsarita na lang ni nanang, bayat nga aglablaba ni nanang.
Anya ti magsarsaritaan da. Ado tatang, may panggap ti biyag ti kakabagyan iti yan dalulok ilula. Pati dagadi kabagyan tatang kat isistorya ini nanang. Ha? Anya ti kunam? Naimot ka no dagadi kabagyan. Ay unay mo ten. Imbaga nanang mo eta? Wan, imbaga na kini Auntie Julie. Naimot ka no dagadi kabagyan ta. No kano Pasko kat. Tegwa 100 la kano ti regalo da kada kami ngagkabsat. Ore dagiti balik bayan. 100 pesos? Wan, ngem dagiti kabagyan ni nanang kat 200 kano ti titagda. Ay unay mo ten. Pati kabagyak. Pagsaritaan da. Wan tatang. Anyang tinubran ni Antiyo nga Julie, iso na tinagdalos. Saan ni nanang madlang? Anyang tinubran ni Antiyo nga Julie. Kat, sursurutan na latan nanang nga. Sarsarita na. Anyat nagsaritaan da. Ado, magsaritaan na dagiti mabuibuya dati TV. Pati ni Tanggol. Pati dagiti chismis. Dagiti artista tatang. Ay, unay mo ten. Awan mo digiti bulbulong ijay sango di balayon ni kadina Antiyo Julie tini nagsagad, nagwalis. Saan? Ni nanang madlang tatang. Ni nanang yumanen? Anyang tinubran ni Antiyo nga Julie. Kat abang agwalwalis ni nanang gat. Istoryaan mat ni Auntie Julie dati kwa. Ti anya? Diti biyag na mat idi balasang pa isuna. Oo. Kat anya ti bagbagana. Isu ka nga di nagasawan Ta? Mabuting ka nun iti lalaki tatang. Ape mabuting kumalalaki. Kad nagasawa edi ko iti nangisit. Nangisit? Ay wan. Istorya ni nanang mo. Nagasawa ka iti Aprikano. Wan. Manipod iti kanong gad. Di nakanumit kayatin ti lalaki. Napabutngan ka no tatang. Tagdakkel ka nung amin. Anyo di dakkel tatang. Ay, dakkel. Awan. Ay, tiladang ha. Anyo ding no ka data saritaan dananang yo. Kanya Antiyo nga Julie. Wan tatang. Balakadan dakman kasin pangasiyo. Ay nako, Diyos ko. Baka pati di kiti anak may kat maapektaran. Tiladang nga mangmangagdang panagchismis ni Marie kanya Manang Julie. Diyak ko makayat nga salangada na ti asawak tabakano kaapanak. Baka ibaga na nga dakkel ti maitulong ni Manang Julie. Kasaritak nga ta ni Manang Julie kasinyong ta makinegotiate ta ibabak di sweldo na nga 5,000. Marigata nakmat. Tamo agad talaga nga gubra. Ag chismis lagayam dobra na. Worth it budget 5,000 per month nga ipaspasweldo kini Manang Julie nga katulong nga agmarites lat obrana. Agyaman nakasinyong ti anos mo nga nang urnos ken nang ibasa dito nga pakasaritaak. Agyaman nakmat ka dagiti nagbuya ken dagiti makaite di balakad. Ket sabi ko makit nakaibatit ada liliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak adim nga ken nagbuya. Toy na scam apagayam mo. Scam ata 5,000. Baybayadak agmarites lang. Francis.